sa berumai invitation kan. Benar-benar saya lengkap kita memulai apa ini Pak Pemerintah kira itu sebelum Madolenihmw obatnya meniti gramot iman berdua dia kecuali sekarang tak dapat dan kami liman wow om sampai pujias bersulat ukuran sama ko namiar dan berkait koros abnain sabun mulu lah berdebat kaya ramas pwe kaya pun kan masalah kelakska nama Keioun Madolenihmw wawala al senangkan kedua orang ni kebenaran Pohnpei labalap keitikan koros nantian government siap memuasai wow corol dan patohieng gerai ri sebatangkan hukumai lebanunya lakapun Pohnpei sebenarnya terus tuntas. Kekonangan dia dekat kebiasa sebenarnya program ranut, poinmen katuan juga kejayaan koros kejayaan lengkap wangi okasamo irai poliskan kekotaan flag the posting of the guards. Rakide akan forward mark kebenar kubur koros saya kita berdoa dan Pohnpei juga menentang
ibaron pagbabaru sa nagak kesinento lupa tiban oh nito pagbabaru sa mata Dahil ka din kukurin lolo, barawan ka ba, ay mapatron ni sansal. Aray kumain lolo bata, kadagaki lago pamaikan, kadagin memelet, malperagi marmaikan, perepen pung, kumain suciata, kuburan ngaki, wasili rumamawan kabur. Ay sobars, kumain kawawih bosan, when we are my bed saja, kumain lengkap, kabun gila, kadriuk sini ikan, sangat nasuatu. Kumain dan sorok biata, sorok dan kemau. O ketas dan mencera, di masa dan ku. O main saat kalangan, kemakin sampai mati yang di kalangan niat super. Kemudian kekiti kubramai, oi yang kekit, wah sahabat mui masan, bagi mui masan dan kumaupan kit arabas. Weinen, kesun bapa kuat, rendak buiwi arai cuma ko di sarmau udah umeleli. Soon bababukat, ranalat kupramay, alay kuperkalangano, o pasang nakita, nararayan tumantukokan, niyakan, patuwan, jagatang, nan sawas panakan, magingli. Armain samat buot kalangan, sebarawan ang matar, wasan kalan kupramui, om wasakan korusan, magongkajun kuburki, at mantukokan, antak lalongnya. Armain samat buot kalangan, kongkajun kuburki, puniapan sutrata, sutran ngangki, wasali bebulan kasarawih, apulan Kristus, and kamay lalata. Niyan super magmay bang kinuha puson panuyayar elan katalway kumay nanay super. Aramain sabat sebatawan wargitip mon kubramay o paging mapkat korusan nilalang kabay dan kubram Yesus, that Jesus, maging kataniyong kami, o may sarawih, kataniyong ko sa mente, na iray-ranti korusyan kukulatan. Dahil patuan, ewan na lolo na Yesus katanmasa niya kita. Samat, magkatagnalang, marami sarawih, may yang pweida, pagurami may sampa kemanalan, kombat Keioun Rahn teman metro, lapasan kit sifat dua kit bagi lapatan koros bagi niat yang kit, kombat karuan kit dan kosong-kosongan, agam ketindak kit di jalan meswata. Eksekutif
May menkadar kayu keryau kalian kawat aku senat speaker yang may honorable councilman kan sun obong labalab associate judge melengkap kalian tamak kerabat paliyat puan ka kadede kena magmay naman chapi tekawa kabar kamaran dan sebelum malu kalangan o nan supplementary program and may sang ranwat kaiban katlangan na ison kasam to welcome remark aridu ka upurkarsan ka yang o kasam mo yung menen kadar lapala and wein Madolenihmw honorable Keioun Rahn and kapag kawawih. Pohnpei, yang supported with law on the director investigation. My respect to Mr. Roger John, political officer representing the youth embassy here in Pohnpei. Bahkan yang supported orang pimpinan for the wein, and the kawawih. So isang kausapan kausapot wow meron ng speaker, vice speaker, karang mga kadar right councilman tan parosyan so masakan paros diyakan o lahat sa rigan principal kan o parosyan sa matangkan sa ring school kasampay yung sansal mo tayo. Sudah berkali-kali dan berdoa dan berkomunikasi sama government itu, udah yang karena orang orang sendiri sama makan harus terus kurang orang udah pilih-pilihkan dan berbagai udah yang main dan buat di penaras gym, sansal yang kalau kita sendiri bersendiri. Sansal astronomia dan stop yang api pasal yang banyak programai ramai ya cikgu dan kata operan kisahkan apa ni programai rare oh my god dan program kesempatan ramai ya kami sansal bawa rare kalang main mengenai dalam ay suksenan sa mga program kailangan kajian na isun entertainment mga code showcase women patrol juga kumay principal kan may langgap audeta o success ng sa mga program. Iman patrol juga Tuan Langas Magnet Elementary School malangkap patrolan ng may Tuan Langas Entertainment.
Halaman kami Sangararay, Sabanaray, Toy School, and Polangas Magnet Elementary. Nan Sabanaray program kita kerja operator. Nan aiso magkayu kasapan. Kabina, nasa program Ceban kerja nan aiso magkapasipan isi. Pohnpei kami, orang yang kawin kan, kawin kit, contoh tempat kamarai yang akhirnya sini kalau penini berbaca Rahman, hari ini berdoa juga, Main Thomas, angkat berdoa, kapesi, isi berbanyak kawin Pohnpei Rahman. Yes. Selenya mai. Amuna kan patuan kabese sampai macam keynote speaker and language. Aiban patuan pweida yang pacaran je sabaratan kapun o wow kan menciamai. Mere konuki Keioun language of child works. Sampai macam keynote speaker and language. Yay pinangamen Metawada sa Parent Elementary School, Transferla Colonia Elementary School, o Kasarawih Colonia Elementary School na Pagkit Tuwalisa kayo. Pachuan Chuwada o Kasarawih Big High School na Pagkit Tuwalisa Limang. Murin mo, Pachuan Chuwada Shamne University na Wein, Hawaii. Kasarawih o aletera cuma double bachelor's degree in computer science o English na bakit tuwa sa tuwa. Ebi Pachuan Chuwada University of Phoenix online o aletera cuma Master of Science na Computer Information Systems na Riapit Wano. Work experience, the Pohnpei kan Mr. Pohnpei keynote speaker, Keioun Rahn language. Yay, Pohnpei keynote speaker and language, Totoker Evasam Development Bank, National Fisheries Corporation, Evasam Telecom, or language, Ewia MN Professor and COM Evasam. O we are the donkey of somebody is a winner. Pohnpei keynote speaker, we are an board member of Pohnpei State Department of Education. We are commissioner of Pohnpei State Department of Public Safety. O we are advisor of Madolenihmw Students Organization. Pohnpei keynote speaker, Keioun Rahn, Keioun, Brandon, Kai, OKB, O Evan Bereniki, Watawat, O Bacher, Keioun Penene, the Samantha Penene Chita. Mango, Mwai Kachin Yangne, Okchai Kachin Dubai, Pohnpei keynote speaker and Extension Day 2023, Miss Phyllis Silvanus. Now, CEO Principal Thomas. Here, President, Mau Mulai sekarang dia sekarang mau tapi om sebagai coach, om sebagai pelak sementara mau terus on chicken, orang atau sebagai wabah kurang sekarang sekarang isanakan dengan pendeta Keioun Rahn ikut yang
sa mga kaibigan chorus na releases sa reason chorus na siya. Manuwagi, Governor Albert, Lieutenant Governor-elect Juanes, First and Second Ladies, audepen Speaker of this Madolenihmw delegation ni Senator Abram, all the diplomatic corps sa US Embassy, mga katotohan chorus sa National State Office. Manuwagi, manigatan naman lang. Kaya manigatan, Speaker, audepen chorus na 11 Merchensa. Office of Pohnpei, chorus to the Audepen Madolenihmw Gawawih. Manuwagi yung katunla ng Director and Chief Specialist, Principals sa PTA, Pinay chorus, magalit ng school o ng gatao. Ayan, nabahagya mo sa diyarik sa kasalanan. Kailangan ng chorus, may apelata yung Keioun Speaker Rahn. May parias, Banso, may chorus. Mas mga tayo prepare, mga natin ng weekend education 2023. Our Latin Education Week 2023 as endless educational commitments ensure and promote all learning capabilities. Again, however, the organization and the poster program, children want to see. Nyari kalau orang dapat, mereka berwati, mau macam school, mereka kawalan mereka school course. Wati aso, ayat kita eucin dari Nogaya, tenasa ni orang tahu nama, ye wrong. Mau mungkin kalian tak jadi tak kawawih di kawalan, orang cila bawa, pesan sana yang dilaksanakan Pohnpei, itu waktu kuarsis. Ngom nakaya serikan ikatan mesan, orang batas school. Ngom nakaya serikan arrangement dengan school kan, orang mau datang sekolah school kinerai. Ngom nakaya serikan MP, kegiatan assignment kan. Kalau semua school Bukan pendidikan ni bukan apa mereka. Beri, terus bukan beri. Ngau mungkin kalau ada non apa, kita ni mesti melihat mana berserikan dan kat pada school ni senama. Ngau mungkin kalau ada pendidik ni senama ni senama kat school, to go in school, or mere cash power, the internet. Berserikan dan kat statue yang research di mereka. Mau mengarahkan sebenarnya mereka mengikuti brand chorus lakukan di meja orang kasih kita serikan. Oleh problem research orang orang berada sekolah brand muka. Mau mengarahkan kaki saya pernah ada sering ini seri toran. Asyik school kemudian problem mau mikir. Kecai pun tiada kali harus mengalami sawas. Mau mungkin kalau kita boleh bicarakan dengan Office President, Congress, Governor, Committee Legislators, Mayors, kan bagaimana? Ocon pun kita cium dia, dan mau, pas, makanya ini contoh kan, dan sekolah. Sound kan mereka ada seri entas rumah entas kors. Jika kalian nak renaki seri kan, kami kalian nak semua orang yang high school. Ini cakap teman-teman yang semua kecil-kecil. Tama po ay sabi kita. Inasal yung mga presentad as a successful life one day. Successful life, pweida.
Keioun Rahn, Kansawas. Tamu kumain mau ke Keioun School. Keioun School kan? Keioun School. Betul. Keioun School. Pweida. O saya kawan orang. Nah. Pweida o saya orang pakai juga. Ayat Peter kan ini kan? Tamu kumain mau ke sekolah and school. Jadi pilih ini. Dia jadi berapa? Kailangan. Onge, ibinong ko na ituman sa rika siya kinbadro to school. Wala ibigin sila niya Iran. Aral ka kang koyo. And kapin apapaliray diyan sa rika sila niya. Kailangan. Kailangan kami. Dia juga ini mendiam sawas. Kami kumain mau ke sekolah. Wow. Better future inches on better education. You guys are my leaders. Kasilinya main bol cuma luar. मैं यहाँ पटोवन मोंगी की स्कूल विजुअल स्कूल Pohnpei Ramut Buksam Pohnpei Ayu dari mana yang di school Ukoros tentang aku marahin dan no memang percayaan dan memang ramas di school memberikan yang percayaan dan mau tuan mau rentau mau misalnya dia yang punya pemen dengan berarti kamu nak kesempatan buat pemen Jaya yang saya tahu ada kesempatan. Ini yang perlu dengan ofis. Yang macam ada yang kamar.
o mauran ka kumau ng Madolenihmw Keioun ia maksud kali kasulan kagaya o mausan tangan dia rano tuang kampus ay mati cuma tangan tangan terus Kalau polisi serikan menginginkan berpetangan dia belajar sansal keren karpe bercakap ngomong terlalu apinya kalau sansal pweida ini cakap ngomong dia cakap tahu cakap pweida ping cakap cakap ini cakap usap cakap wein dan patohieng government patohieng umatso patohieng jia sansal sampai speaker. Jadi pasangan mom government akan buat pesan buat dia sahaja pun naramas. Jadi sama macam kau dengan yang board in education or I am in education in after the sama dengan or ikin Euro kita terjadi. Asal kau sikit kacau lain, kami menjadi important. Jemaah tahu yang menjadi ikin mau dia jadi mau jadi audepen dan sansal. Jadi acara benar kecilnya, dia berkan kau sana nauskan. Kecilnya orang nasa ni yang mana jadi mau yang benar nanti Sebab jualan kecil dah, punya bagus kan kecil dah, sebanyak macam. Nah, jualan stres, jadi masalah sebanyak. Dengan sini, kami akan namun mau berpikir lagi. Dari web masalah kasar nanti. Cara lain kawas macam so jadi ini jangan kompilasi. Nanti yang mungkin song chorus kita kita nak wein, kita nak usap, kita nak penini, atau kita pencet. Kumai serta penini, wangi terasa. Kumai chorus school sama je let college. Dia cuma ada long ajar wein nak kita besok. Madolenihmw students organization. Lakini yang mimi sama tahu, John macam yang macam wein Madolenihmw. Kamakan, kita penalakan, pastor kamakan. Kabeh serusan mau, utamanan. Masuk utamanan masuk kacakan dan ajar wein. Muaikap yang kich, kelihatan tamat. Muaikap sawaski, oh ya, amai mau chorus yang pweida. All language. Mental and necessary, the nature of the service language, chorus pweida. Whether we check the way to Kapalakan, the Tolokan, or mere pweida sansal, the kasarawih in the dog and Gasa. Congratulations on chorus, the Banana service, or Mr. Banana service for my pweida and the dog Gasa chorus. Image when we make out the language, kalaman na sila. Kanangan kawawih sansal. Pupuk kawawih itu ano di sansal. Anak sama saya program. Ay mempertawan juga. Irai itu sekolah. Sekolah elementary kan, engkau katanya na, eu katanya bermam, om Keioun Rahn, oh itu kau mai terus kuling sekolah kan, kamu cuma naik.
Kailangan kumain tong school sa Palab Elementary School. Nandiyan ko na yung program. Tebaga dyan na nandiyan kawawih Choro. They will make a special remark. Koi patuan juga. Kupur baru sendak yang ni. O juga ya. Kapnan wein Pohnpei May Honorable Reed P. Oliver. Madolenihmw dengan akhirnya nakalakon koros na Madolenihmw nandaling tiya mobil korusin nandaling memuncul yang dikaburkan Keioun Rahn koros sukses dan pas Keioun Rahn Keioun Rahn ki merin kadar karyawan merin kadar speaker and education sunko pun wan karon tikan director education center kanan sama badai legislature kaisa lomboy na lang tadani na sao tadani ulitin nagsikan na wagi US Embassy Ramos Mitchell Rogers. So beta principal kan dapat mono school kan koros koi right kan koros bone cuma sekarang wow untuk dalam program mai ranput mai bikin juga saban mai boxing kerna kajian program ranput mobilnya yang kerna jual asyik sekarang Ibaduan kami sebagai keynote speaker dan rahmat Profesor Phyllis kasih datang kesempatan kondusi. Ibil kami dame asalkan dia sangat berikan kepada sang kakak dono sang boleh bacakan belum sang tulisun. Yang kata rahmat bagi tuan kesempatan dame sang berkoros sang keynote speaker. Sang speaker administrative sub में पुता का स्कूल इन्हीं को संभाल कायदे के आइसोबट्रे आप नियाय सो करोस ये या करोस कायदे नाज़ानी कायदे मांगी नादेवुती के लोग पुतला आइसो वो पुतला मोगिता साइंसर रानवट कालक का बुक्सम का इसे समाला Keioun Rahn फिर बुक्सम का इसे समाला मुख्य के नारामस फिर बुक्सम का इसे समाला कस्कुल का फिर बुकु के तक सरकार इसे समाला सरकार कोरस में तकाम का कोरस के बुकु तक आयुर्वेद में जिनका जोन का बचाए Damet sebagai keynote speaker Profesor Phyllis kasih datang. Bukankah pilihis ujung damet keynote speaker kasih datang. Om kita, kayu tuan kami ni, o kansino ben euben, kalikan dan kalian memuat dan kalian government, o dan kalian triak, wan paran tinggal. Presiden, Kabinet, Senator ka, Monsa ko, iso, puwara mas na paus. Ananapin, iupirin mo sa pukat, kusumpan, kuwagi, yeyi na tang kalwa, tayo tayo tinata sa Iran. Nan sa karasap, na parada mo yung kapanagis, yeyi kumay,
Mekan dia Keioun Rahn. Ayat mereka pernah wasakso. Mereka lalu kesumpat pen dirobot. Nak kami minum kain nana. Atau kain dia beli kami. Nasa pun ada orang Rahn buat di patohieng patohieng tadi kapan. Asal pun minum di nasi patohieng. Juga waktu wasis. Yang boleh dimiliki kita. Jika kalau kasut patohieng tadi itu patohieng sini, bosan sekali kita irus silu di patohieng kamel. Benta cuma bukit kita naik, benta cuma bukit kita duko, benta cuma bukit kita kade tebu. Tiada sekali kan bukit pergi rairan tiada semuanya. Air bukan kita nani patohieng. Ajen kami sebelum kita profesor, keynote speaker, asalnya insano. Eure yei sabul batai dua. Eure yei sabul batai buko. Eure yei men. Wow buko o men batai kami profesor kasarawih ongi. Isano sabul batai tato. Sabul batai tato harus minta kasku. Kanunya men kanu kan kita Keioun Rahn. Amendment masih. Tapi pengen patohieng patohieng sakar tempat dan kapil di patohieng program khusus paling ramai dan wein Madolenihmw. Ilang segera kaitnya ini lakukan dan kalian siap ke dan government temumus. Ilang patohieng segera kakanon osirika. Patohieng of school dan so wein Madolenihmw director study set. Patohieng apa yang pun begitu. Will right Board of Education dan Profesor Phyllis William kata. Phil kata memot, will kali itu. Ayat ini mereka doa sakar kita rawat dan tak memot. Ini kasarnya tak karena sedih. Namun belum mereka doa sukses. Jika berbor ni soal kakek, ia raikan kadosan dan cerita sakar. Soal kakek kata nolong ilaki rai. Main apa kecil. Ibil kabar ini soal kagak akan mulai lagi disebutkan main apa kecil. Ibil kabar ini akan mulai seorang sekali lagi disebutkan main kawawih, isenobi, minimin, ewang yang main tulis. Ibil kabar ini angka sekolah yang contoh yang ada classroom. Asal matakan bikin kabur kita tuliskan murni private school. Kemarin alu pasapun. Bewewe kali main kenal bewewe. Kemarin kali mau kenal suatu kelas toca dengan cara teman-teman. Kisi ira itu bukan kawawih dan jen pasangan dengan dia classroom. Bikin akademis. Yang tangguh sembalik itu. Pemain sering Madolenihmw kami sering Pohnpei Keioun Rahn. Mereka sering Keioun Rahn. Mereka sering foto melalui sansal. Dari kaitnya itu kata kawasan layak, teman dan Madolenihmw. Mereka kawasan besok pun Pohnpei Keioun sansal. Dari tanah amendment kumai, sambil kaskulin sansal kanono dan jen pasangan. Kajian dan classroom. Kawawih pedini dan memutus dan kalian siap. Kemudian kami ini kata taksi. Cai dekat betul hero kat. Kami sansal kaya kita nanti kerja. Ayam kata betul. Ipatuan KPP boleh baca dan speaker yang baca. Ini kata karyawan yang speaker. Tunggu kerap boleh pun memutus tiga manfaat. Lompai dan Madolenihmw. Oi right. Meyak kalau ujung sama tahu apa mereka pweida ada. Kalau tahu education kan mereka ujung karakter. Nasi wein standards. Soalnya patohieng kan mereka patohieng. Bagiannya dan kamu ini kemusakan kami angkat patohieng. Oyang patohieng education week dan raya yang dia tahu. Karena itu kami kemudian kalau Dami sansal mereka rawat mereka kaki kita. Ye wein school
pweida sebatang ni kusagis sansal yang Keioun speaker keraitan dengan kaji na pweida keraitan ko someone keraitan mo ya ujian tatawag ng niya pero natakan mo ti sebatang para lang kusagis ayaw and I told school men and I kusagis round 4 point in 8 or ayaw na iman 4 point okay tuwag Senator Sao Madolenihmw Senator Ned yung yung valedictorian ng SUNY College sumpang puno nasa itualan so kaya binuyamin na kanungi master degree director in education Stanley Exet the Keioun speaker maybe 90 at Madolenihmw master degree tinggalkan chorus tanya wewe Mainan ada 4 point ramo to sagis 4 point ya kukawate ya kacete o ya kara 4 point 4 point wewe yen ka tataw kinadino yen ka patohieng yen ka aluway masaka o chumalimpi wow kuko omen Karangan maiko ranwat katawan pweida sansal ujud now ele sakali dono education when kamakit kijai Pohnpei every cuma sakarata when kaken mie amai kaken ko ipaten kapen ongi program ko sempat ranwat ong sabel macam melebutkan kijai nakap in Pohnpei kesampun Pohnpei state pusat laut. Isakar kita dan kartu yang singwa. Dia mana kan mengeksam singwa dan mengeksam school. Ramu cepat pada United Nations kita tahu pasal. Kaida ini kita absen di school pengarai karya kita tahu yang United Nations. Isakar kita di kaman SUNY College valedictorian Senator Ned Kaida kinja kita apa ini kau tahu? Dari MNM kita masak setrawat mereka semua berlalukan. Betan bulian, meninker, real meninker, speaker, kabinet, bulian senator, bulian karakter. Om masa tahu kat, amal yang nanti. Kui kumai bulian cai dulu. Mai romai tahanon, mai rom kau ingin sekatakan, mai rom kau ingin tadi muncul, tadi dia. Kui ujian cai, kui sabal cai, kui Keioun Rahn orang. Kalau yang berproduksi, congratulations to us. Kalau kamu main kerana nak kapil program dapat produk ramai. Agai macamnya pelajar kamu Sangni kaisina mau ngasin wewe mau ngasin dan kabar-kabar kau berkopna sebenarnya diri saya air buaya kamu terus dimakan dengan sebagai program tekan Christian National Awards bukan kedua juga diraih award committee lengkap dengan 3 Yesus. Kalangan Keioun Moniban Pacawan Ba Kapwa Keserupan Wach Tapi pada mereka yang cium duya Nai cuman nama baru yang sebelum mai Sun beberapa cium ti Cuman sekarang wa Pin Moniban Pada sebagai coach
Pachon Wonki, Sipaw, Namarko Madolenihmw, Pachon Wonki Sanankan, the kind Nankani, Wasai, Samuel Limonisoman Chorus, Nanay, Samuel Sarisoman Chorus, Pachon Copperdown and Champas, Pachon Wonki, Kaston, Keioun Pohnpei, Honorable Whitby Oliver, Pachon Wonki, members from the Diplomatic Corps, Jawonki, Director of Education and Katakabalak, Speaker, Sokopu, Mark Kasapal Chorus ng Benetiab, Monso Government. Mga Chakukuraya, may sa mga malita Charok Silvinus, Bangka, o pagpapagayan ki, Pweitapan, o sa Palmajay Saligan, ng way sarawih. Keioun, Jemang Kashka, o Pachawanta Kachkita, 4.0 GPA, Nanbar School, Riyakit, Risaka, Asuat, Sariga, Pachawanta, and Pulkaisu. Ang Pachawan Pagita, Naman Batalabala, Mabangka, Sawas, Pachkita, Sagistibat. Morning pa pachole pa kapesi che audepen kasabis mo tasan sa mga school. May pacho ni kasilugong pweida may takip certificate. Pacheng morning panguya sa Walmanobis and office school kapung mo pweida ng mga pukach ng miyado sa Walmajay Saligan. Kasilugong pweida 4.0 GPA 7th grade Panpachola Mr. Ethan Coward Abraham from Sabalab School. Kasilugong pweida 4.0 GPA 7th grade Panpachola Miss Queen Albert. Pweida on 4.0 GPA 7th grade Panpachola Ifika Aljen Sabalab School. Pweida on 4.0 GPA 7th grade Panpachola Charlowski Taijiro Charlie. GPA 7th grade Panpachola Mr. Kapai Ichiro Billstone Charlie. GPA 7th grade Panpachola Miss Lumelinda Elias.
kailangan ng commitment talaga. But may sukset ng Bajuman Lukad, Terang-terang talent program, Nasrita, Tarasani, Miyangka, Bajuman Tagachkida, Silbong Putakot. GPA in all 4 quarters in 7th grade, Panpachalang, Miss Crispida Chani, Sabalak School. GPA on all 4 quarters in 7th grade, Panpachalang, Miss Keioun Rahn. Iya, mula cepat tutulay pagkatong pagkita dan kecai sebata pilih kors. Angin dapat berkau pemong engkau kau tangan sebelum menjadi serikat kalah. 4.0 GPA on all 4 quarters in 7th grade, Panpachalang, May Krisha Paulus. 4.0 GPA on all 4 quarters in 7th grade, Panpachalang, Miss Christina William. GPA in 7th grade, Panpachalang, Miss Taheja Tushel Elio. GPA on all 4 quarters, 7th grade, Panpachalang, Diana Halani Briggs, Palamas Magnet Elementary School. GPA in 7th grade, Panpachalang, Panela Chase, Marine Greenland, Palamas Magnet Elementary School. GPA in 7th grade, Panpachalang, Miss Shara Chloe Saul. Palamas Magnet Elementary School. Kailangan ko bro, Sukses Bajuman Lukad, Speaker Merin Chinsa, David Nawabag Sawas, Speaker Silbong Putakot. GPA on all 4 quarters in 7th grade, Panpachalang, so Shane Thomas Jiban. Palamas Magnet Elementary School.
4.0 GPA on all 4 quarters in 7th grade. Pangpachala, Ms. Jacelyn Silas, Palamas Backland Elementary School. GPA on all 4 quarters, 7th grade, Pangpachala, Genesis AD Palamas Backland Elementary School. Masuk silang pacok, boleh. 4.0 GPA in 7th grade, Pangpachala, Mr. Keioun Rahn, Palamas Elementary School. 4.0 in 7th grade, Pangpachala, Ms. Jasmine Solomon, ESDM. 4.0 GPA in all 7th grade quarters, Pangpachala, Devin Shane William, ESDM. 4.0 GPA in 7th grade, Pangpachala, Miss Anwareen Sena, ESDM. 4.0 GPA in 7th grade, Pangpachala, Ms. Saliba Helgenberger, ESDM. Kailangan pro speaker. Ansopsil je Pangpachala, audepen. Kachkita Pachawanda, someone Kasab Soja, Metamanot Pachalan and Rai, secondary level, the high school, Naisocha Pachalan, Pohnpei Kriyo, or 4.0 GPA on all 4 quarters in 11th grade. 4.0 GPA on all 4 quarters on 11th grade, Pangpachala, Miss Panet David. Senador Abraham, Pagsawas, kita lang. GPA on all 4 quarters in 11th grade, Pangpachala, Mr. John Benjamin Helgenberger. GPA on all 4 quarters in 11th grade, Pangpachala, Miss Sayan John. 4.0
4.0 GPA on all 4 quarters 11th grade, Pohnpei, Mr. Roxan Chani. 4.0 GPA in all 4 quarters 11th grade, Pohnpei, Mr. Jesse Orlando. 4.0 GPA 11th grade, Pohnpei, Miss Delilah Palmer. 4.0 GPA on all borders, 11th grade, Pohnpei, Miss Sherlevan Saul. 4.0 GPA on all 4 quarters, 11th grade, Pohnpei, Mr. Keioun Johnny Silvanus. 4.0 GPA on all 4 quarters, 11th grade, Pohnpei, Miss Anastasia Villa. 'Kailangan ko bro, Senator Abraham. Muna siya ang lang ng siligong pweida, ipapachota Keioun, ipapachota Keioun, Miss Phyllis, si Phyllis, magpag sa waso, pagkakita sa siligong pweida. Ay sa usin siya man, pachowan ta, bachkita pachowan ta. Kasiligong pweida ang 4.0 GPA, Sangachek, Keioun, led Pohnpei. 4.0 cumulative GPA from 1st grade all the way to 7th grade. Pohnpei, Mr. Hazen Cord Abraham, Sabalak Elementary School. Bill, sa siligong pweida, 4.0 GPA sa Pohnpei at Pohnpei, Pohnpei, Miss Eva Queen Albert. GPA from 1st grade all the way to 7th grade, Pohnpei, Mr. Kabay Ichiro Pilstone Charlie. Sabalak Elementary School. GPA from 1st grade all the way to 7th grade, Pohnpei, Miss Crispina Chani, Sabalak Elementary School. GPA from 1st grade all the way to 7th grade, Pohnpei,
Miss May Crucia Paulus, Sabalak Elementary School. GPA from 1st grade all the way to 7th grade on Patuna, Miss Asia Tushia Elio, Balamas Makman Elementary School. GPA from 1st grade to 7th grade on Patuna, Miss Leona Alani Fritz, Balamas Makman Elementary School. 4.0 GPA from 1st to 7th grade on Patuna, Miss Jasmine Solomon, ESTM. 4.0 GPA, 1st to 7th grade on Patuna, Mr. Devin Sheen William, ESTM. Audepen, National Department of Education, and Kap Sawas, Pachuan Kap, Pohnpei. Aizopsi Chairman Kashlan and Silgopi Pweida on 4.0 GPA, Match Pangkulan Rai High School Kan, Sang Ping Katuao, Len Ping Kisaka. 4.0 GPA from 9 to 11th grade, Patuna, Miss Panet David. 4.0 GPA from 9 to 11th grade, Patuna, Miss Cheyenne John. 4.0 GPA from 9 to 11th grade, Patuna, Mr. Jesse Orlando. 4.0 GPA from 9 to 11th grade, Patuna, Miss Delilah Balmer. 4.0 GPA from 9 to 11th grade, Patuna, Miss Sherlevin Saw. 4.0 GPA from 9 to 11th grade, Patuna, Mr. Keioun Rahn Silvanus.
4.0 GPA from 9th to 11th grade on Pachalang, Miss Anastasia Pilla. I subset ang Keioun Rahn, Associate Judge, Madolenihmw, Honorable Colin, Sawas o Sawaski, Silko, Pweida, Judge. I subset Cheban, Masani, Silko, Nabangkachkita, Silko, May for Sabbath School, the perfect attendance of Sabalmatay Pari School, Mapteam Sakla. Perfect attendance on all 4 quarters in 7th grade, Pachalang, Mr. Hazen Cord Abram, Sabala Elementary School. Perfect attendance on all 4 quarters in 7th grade on Pachalang, Mr. Charlowski Taichiro Charlie, Sabala Elementary School. Perfect attendance on all 4 quarters in 7th grade on Pachalang, Mr. Kabay Ichiro Billstone Charlie, Sabala Elementary School. Perfect attendance on all 4 quarters in 7th grade on Pachalang, Miss Trishan Esther, Sabala Elementary School. Sejak baca audepen sebentar. Perfect attendance on all 4 quarters in 7th grade on Pachalang, Miss Crispina Johnny, Sabala Elementary School. Perfect attendance on all 4 quarters in 7th grade on Pachalang, Miss Melta Gilang, Sabala Elementary School. Perfect attendance on all 4 quarters in 7th grade on Pachalang, Miss May Prisha Paulis, Sabala Elementary School. Perfect attendance on all 4 quarters in 7th grade on Pachalang, Miss Aisha Trishan Elio, Bulamas Elementary School. Perfect attendance on all 4 quarters in 7th grade on Pachalang, Miss Leona Lani Fritz, Bulamas Elementary School. Perfect attendance on all 4 quarters from 1st to 7th grade on Madolenihmw,
Purma. 7th grade, Panpatula, Miss Banana Chase Marie Ringland. Malakas Magnet Elementary School. Perfect attendance on all 4 quarters in 7th grade, Panpatula, Miss Chaisley Silas, Palamas Magnet Elementary School. Perfect attendance on all 4 quarters in 7th grade, Panpatula, Miss Jasmine Solomon, ESTM. May I please ask the member of the Diplomatic Corps to please present these awards to our students today. Perfect attendance on all 4 quarters in 11th grade, Panpatula, Miss Panet David. Perfect attendance on all 4 quarters in 11th grade, Panpatula, Miss Susan Eliser. Perfect attendance on all 4 quarters in 11th grade, Panpatula, Miss Sayan John. Perfect attendance on all 4 quarters in 11th grade, Panpatula, Mr. Keioun Rahn. Aizot Jaiman, Kachkita, Isabis kan o Porsaman School o Right Elementary Students kan sang first grade Len Pohnpei. Perfect attendance from first grade all the way to 7th grade. Aizot Miss School Papel, and Right Ray College. Panpatula, Mr. Kabai Ichiro Billstone Charlie. Elementary School. Perfect attendance from first grade all the way to 7th grade. Panpatula, Mr. Sholowski Taichiro Charlie, Samarap Elementary School. Perfect attendance from first grade all the way to 7th grade. Miss Jasmine Solomon, ESTM. Thank you so much, Mr.
Nang sa berbagai lobes maka bakabaray kimia iso sa berbagai sirikan kan pacapene o kun buya siya ukas ulong balikan niya sa berbagai lobes ha so the study Pohnpei study o iso which ikang kacawanta puitangan memia ong sa berbagai boy ong kategori riyaw may not Olympiad or competition kan at municipal level or statewide competition. Mak Olympiad ong right kung kabayo kan mayang pweida Miss Walsicher Elkaberger ESTM. Chief Benisi mengungkap sawaso. Olympiad Municipal Competition Pampacadan Miss Sophie Albert Wapa Elementary School. Not Olympiad Municipal Competition on right pungkunukan Chumalang Pweida Mr. Pilbert Albert Samalak Elementary School. Then, Chumalang give first place of non-municipal competition of Madolenihmw. Hong Olympiad Municipal Competition on right pungkunukan Madolenihmw year first place Pampacadan Mary J. Ludwig Lukop Elementary School. Sejak penjodoran aja boleh apa? Dengan sambata. Kalangan Purwotri. Ang siuksod ng badyong alukot, Senator Ned, kung purkalangan o kulyang, kachkila sa lukot ko itapkat. Pohnpei study competition on municipal level, grade kung kapayukan, Madolenihmw year first place Pampacadan Keioun Stephen Sabalak Elementary School. Madolenihmw year number Riau Pampacadan Alcalen Chaman Elementary School. Nagpacawan ko lang ng Basilu, Pampacadan, Bernard John, ESTM.
audepen mas dia bajo. Pohnpei pingunukan ng Pohnpei study competition municipal level. Napacawan, rai pingunukan napacawan cuma ng Pereo, Malpacalan, Trufedo, Pertinan, Lukop Elementary School. National member yaw o pungkulo ng Pohnpei study municipal level ang Bachelor Hemles Ransky Perez Palangas Elementary School. National Kasilu pan Bachelor German Penias ESDM. Ngan sabal bajay statewide competition sabal bajay seri chairman o pweida ya bajay pweida ano compete nan Pohnpei study sabal bajay seri manage ye Mr. Emles Bransky Perez sa Palangas kalaman ng promise na ito ulit. Kalaman ng kupurkoros o yung match kayo sa bilang ikimal pali. Purwa, kibahan pacawan kabayar kita aja. Amen. Award recipient, ang nangmata ng biyak 6th grade. Ni Trufedo Pertinan, recognize award kan sabar awaliyang ay sukarwal. Jay pacawan mas ayaw na bilang. Ay sukses man pacawan bonus talent search program o arrangement pweida kan maraman Baki terpacawan tayo sukses. Kanaman FC Amunipan uyay ko tetama ko sa tiyeng uya ng program I mean yang aja pachen sa karatan ba keciyang moy yang kap orang napi tame recognition the award medallion cert program pan uya. The script spelling bee, and we are Project Human Talent Search in Ewen, the Rotary Club of Pohnpei, as their main sponsor, Western Cup Kasarawih competition, spelling competition on elementary school campus. A invitation to go away
sang soche ni pili-piling grey win kayu kota kakyang choweta len puin kawalu ari when puin chik mese aleta ye puin kasilu kota len puin kawalu tame script spelling bee second yang puya competition muring state competition at Pweida champion in Pohnpei State. Asal bacola yang competition kuam script spelling bee nan kuam. Puagi border ka los nan pa menagiro award kay makoyang sarika. Memimiki moment tablet medallions o someone packaging COVID package ke. Arano jibe pagita kuyen yang education day o policies sarika. O program ekis may mention sa mga program ekis morela nan Pohnpei recognition ke kuyen sarika sa ta college specifically talent search. Ari ibe pagita yang program women Imen bonuses sarika pagkasang pa sarika anane po recognize one aray way, aray government, aray mono baba o karusian ang community. Kailangan yung organizing committee ng education day in Barrage. I mean, when kag same time, ay bang bonuses schooling ESTM o sa pala. Iray mayang chaweta at competition na agenda. May ban nagarata marumay ka na may baju mo pwe korosen ka kilang isumay. Miss Jasmine Salomon sang Lestian. Miss Anne-Marie Sena o Miss Shaliba Edgenberger. Ye Prisbrida Chani, she's Cynthia Shelton, we so yang baca language, Deidre Joseph, Eugenia Palmer, last but not the least, Emma Queen Albert. Director, ibu berkorban menampar panwake dia kisahis memang pada kakau nafta aisyah koran kisahis kakau nafta yang serupa kabina memangkater sabun mamai best spellers of Madolenihmw municipality cai bacaan yang lain mana lebih boleh. We got we have an announcement. Wednesday competition in non-school year match. Our competition in school year match, state competition para yung yesi, Governor's Conference Room. May mabisa koros, may bigaj ko yung chaweta. Our match winners ka pachola kuwan, purin ka yung compete in the regional scripts spelling bee. Kailangan ng promay koros yan. Mohon bebas buat buka ikan baca yang ada sekarang kabin wow misalnya o wow niki chorus memberenan kabukan labin language iya. Nan sa pagmacay awarding program kaya kaya mo karong nasa ni pweida na chonta dongkan engkan pangkalaray nan wein Madolenihmw. Nan kairaktian pweida buat kaya kajin pweida kan menan wein Madolenihmw. Umuri, pweida kan mirai chonta dongkat kasalita nan wein Pohnpei. Dari yang mawe
men pagi koros en nyanyi o kasamoyang sa pagmatay kernan mo Pohnpei om ni patutan Keioun Rahn bisa kesukat. Kisah memang patutan sukses School Teacher of the Year o patutan Certificate L o cek yang mepatuni wancala FD. Pohnpei School Teacher of the Year dan patuna Kathleen Victor. Dan pekerja memang kerja mengenai kampung poetic distance o anju. Sekolah School Teacher of the Year dan patuna Mrs. Memorni Elias. Chairman School Teacher of the Year dan patuna Mr. Bedworth Henry. Wapar School Teacher of the Year dan patuna Miss Really Johnny. Man School Teacher of the Year dan patuna Mr. Glenn Robert. ESTM School Teacher of the Year dan patuna Mr. Teresian Rosario. Lookup School Teacher of the Year dan patuna Miss Michelle Alter. Madolenihmw High School Teacher of the Year dan patuna Miss Rhonda Jenny. Education Advisor untuk kalangan usaha kita terkait sistem kebajikan. Leo kapil naging patsuta o ECE teacher kan, sebagai ECE kan, Philippine Works kan yawi o Madolenihmw sebagai representan o pweida Miss Piperdian Charlie, Madolenihmw Municipal ECE Toy. Satisfied Bachelor Certificate L o check kayo may Bachelor wein siya na okay. Check the film of Piperdian yung Premier Exakis naging pasyota umray CRT sebatangkan naganapali sa nagsumalan kay Ananchoror o Philippine Works Pinconnection o Ewewe, the district. Municipal, Madolenihmw Municipal Classroom Resource Teacher of the Year, aban patuna Miss Nicole Pellet, Lugop Elementary School.
Berbagi dengan nasional service blend parents school maafkan dari yang kita ke or yang kita kriau or pweida Western Katadan Mr. Keioun Rahn MHS Principal. Amun terus buat pweida baca, punya medal, jadi pekone sana wasa kami sawasong sa Parliamentary Education Week 2023. On behalf of the PDOE, I'd like to say a big thank you to all donors for your contribution to our Education Week. Thank you to Pohnpei State Legislature, Senator Sonster Edgar, Congressman Esmond Moses, President David Madolenihmw, U.S. Embassy, China Embassy, Chairwoman Alice Ms., Board of Member Frankie Edward, Board Member of Education Ms. Phyllis Sylvanus, Board Member of Education Mr. Diaz Joseph, Ray and Doors, Micronesia Computer Services, Isamun Nakasanes Store, Micro PC, A-Service Supplies, Panuelo Gas Station, Blackstand Corporation, Caroline Fisheries Corporation, Genesis Clinic, or Tuna Commission. Jai Kachkiam na tawas pagkakiyang lahat. Ang sukses ay usagit Pohnpei School PTA President Stan, pweida Western Kabungki, sabon mga ngongan tato, Puranichut o John Meche, Sansal na school kanan waywet, mewa sansal rano. Ang waywet pipit ngongan tato kay pan pileo, luke, sabon mga keynote speaker Rahn, kung may bukod kalaman o sawas kita kisah. Certificate of recognition goes to Pohnpei PTA President. Nasoche ay membagi kaliyo at patuwan pweida. Pohnpei School. Eso te baca ni at marsola ng ni school. Ime baca na silikong tamang pagkakali. Karyang tamang kanpatota o sa palag school PTA. Kaya silikong kanpatota o Chairman School PTA. Pilih Pohnpei Wabar School PTA. Eu kabel Bilman Pohnpei Man School PTA. Kabel of ESTM School PTA. Kabel of Lukop School PTA. Kabel of Madolenihmw High School PTA.
When sansal ang purkaros, riyak kokone na taut ki kupu kay me audepen dengan me no chocho be tachosang MSO Madolenihmw student organization ewe kupu ban batulang ewe school PTA o MN school toy. Siya na wala kita kabuka. Pinpiye sa stay ni Bachosang US Embassy e Bachonan Kawan o pwede enkak icharong koro sa award committee Bachuan kasanatiya me sa kaspan Bacholang principal me we are chairman and host parish principal Abraham when Koki o kanene o school kanan Madolenihmw chay pin na bulog kita sa wat. Leo sakit menggunakan duit sansalan sukses akan kacosang niyo sinisi ay kanipagita wali ikaw ninisi kung pupurkalangan mo sa waskita na Leo siya sindi ko kapan na niya isawad o Pilipin pweida Pilipin na isikan and Pohnpei o pweida Batulang Miss Julie Usien, Pohnpei EC Cook of the Year. T-shirt L, Certificate Award L, Check L. Jadi kita pray natin udah boleh bukan itu. Jangan main GPCE. Keyoun pweida Evan Sensadong Keioun Rahn Evan Pohnpei overall teacher of the year. Iray sa medalya naging bilbilyong kayo overall toy. Kariyaw first runner-up toy. O Kaslu may second runner-up toy Pohnpei State Teacher of the Year. Eric Ahon Kachetan Silikon kapungkot ay banway purenge panakis kapese. Mentionangkan metatok omni pide-pide pweida. Tame kami katong ki kwen rabata iray sa batak semeno kayu yei autaw kita o kaptalang enjoy application ni Rahn Kasanti. O karyaw yei unsa kan lesson plan kan and parent school may bachelor par yei 3 sa kayo bachelor yei 3 sa kriyaw o kasidu yei unsa kan audepen lesson plan may yei lesson objective 3 differentiated activities assessment and in line the baby yanache ire aralag na kasanti ka school pinnan dated lesson plan kan about sansal principal signature or teacher's reflection. Every round check the tinpanamao ay sa standard dan wayward amowet imen yang sa punatay county school and wein Pohnpei Mr. Stanley SSN o ni Bagetan Kagungan. Kabungwet epateni certificate L o check L me pateni wanchala silupugi o me ban pachota Rahn Pohnpei State first runner-up teacher of the year. Aban pachana
Mrs. Maymorlin Elias sa Balab School. Mepin Pachem Kapungwo, ye Principal of the Year, Philippine Walk in Weaway, Nantungan Wekan, or Ranwood, Sabalmache, Madolenihmw Municipal Principal of the Year, Aban Batalang, Mr. Elsie Joseph. When Sansal Pakistan ye Miyamaki certificate gift certificate में पत्नी वंचना रमेशा polo shirt check में पत्नी वंचना रमेशा और किसाकिस में तंग डॉक्टर रबेलो pass on AA getaway resort. Kailangan karakter o image na kailangan kasansalatan Keioun Rahn kailangan din po karusiyan. pweida में sansal altrei kupureu o sapulman niang rai deu kapala polo mona teban ketlang nang wein na zomatai program kakapese sang NDOE or child to the Dongan, a married classroom teacher. Red Corbata Scholarship You, Maban patohieng wein Super Sirisak Tayo Patoti Porangak Katay Aray Koyagan Tatok ke school nangui sangan sobarel. Arjun kan aku mai sebentar inangnya, aku mai kak temuai National Department of Education, pemai darah dia tenang itu. Nah, sebelum ada program saya kecil. Nanaisun sekarang itu program closing remark oiman padang lugu bukarus engkau yang ni olugo Chief PC ye Mr. Arwalson Arbona. Kalangan MC Moniban patohieng itu sekarang dengan sama saya program kehidupan rambut itu sekarang kapung dak dan patohieng dengan wein yang saya openar pemarahan kapung rambut dari sampai mantu randenya dengan mau kawan kawan bulan berjaya dari sampai kapung kan bulan kawan itu sekarang wow turun ini proyek patohieng dengan wein and special recognition to our friend, partner from the U.S. Embassy, Roger, Mr. Hanner, who presents to be with us. Thank you. Wow, Tolorong, Megan, napalabakan kebenaran wein Pohnpei, special recognition ng kami, palangan ng kami ang bigyan patohieng Madolenihmw rambut, kuliah berada dan legislature,
local government. Udah petringan ni Padawan tak main dengan pura yang bagi yang sewan yang itu masyarakat wabang ramai. Ranwat Keioun kesempatan train dan management Madolenihmw. Song program Padawan tak bagi wein Ike bisa dana ibin Padawan sukses. Patohieng sansal mai ibin mulian nero bisnan patrio isong mawat nan barwat ini ibin tua tekan keren udah tahu kerana masa ni Euro wein. Kalau train Ike bisa dana ibin kata masa ni train. Bitua dengan ini Ike bisa dana ibin Patohieng train. Iman Padawan tak ada lewat penguian main kubur train kalau tahu Madolenihmw. Total education. Iman Korean kita banting train. Kesempatan sama train pukul. Dan sansal kay rangot ipatpatro ng kabahan school. Soon pa sini sa Kualo. Tangan kawasan na inuman warinan kapan kamaray. Kawasan tanasang ditama sansal sangayan Keioun speaker ng Pohnpei. Diingat kawasan na inuman warinan kabahan school. Ay sansal na kumain na saksikan sa patay orang na penrawat tenang tarawat dan masa ni tugan waktu putuk war sesi. Soang tujuh teman pes kurang kaya contoh tawagan kantor kamar lain merit saya semetangkan saya balik sang soang tujuh. Apiramen tugan waktu putuk war gimana? Tugan waktu putuk war sesi bukan lembut bukan ini. Kabung Keioun speaker dia pun jadi di sana kesehatan raut ya Padawan kan kesempatan ngom commitment and dedication ngom ada itu Padawan kan raut train recognize raut sudah train kau ke pweida train itu pun begitu. Let's go extra mile iman kepercayaan. Let's go extra mile iman kepercayaan. Soang makan macam kamaritir macam budaya macam tiada macam buat pweida sampai accomplishment kan misalnya kan saya cuma terus kan saya malu tu saya katanya dah saya kita buat sampai patri pelan bukan selang pun cuma patri bang wari saya menpulang apa ya sama saya tu mau dan saya boleh gitu saya katanya dah minum Padawan iman Padawan recognize American local government dan keterlibatan Keryau kalangan puramai bagi yang baik host sama train total rangot main pweida mau pindah berianti county school dan Padawan appointment kebenaran wein Pohnpei rangot mobil kapitian prinsipal Madolenihmw men Padawan pergi tentang train wangi tentang Padawan yang mau itu nak saya punya principle saya nak kalau ini Padawan let's go extra mile ini cuma kabel ini cuma sekarang kawawih William kebenaran wein Pohnpei County School William cuma sekarang kabel kemain kami tidak host kosannya education day tarik 360 dan wein Madolenihmw image kalangan bukorupsi Chief Iman Padawan juga kubur korus dalam kata nikah segelan sama jadi program Iman Padawan juga one paran John Ringlet enggak pak kita berjendel apa lu cerita sama jadi program. Praise
Tubuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus halangan puran kapinak parus sa pagkacay audepen ranut ay misakya